inggih dari sarang sami parikramo pacang kelanturang antuk atur yuning utawi laporan saking Manggala Polotake Karya Indek Galah Durusang. Om Swastiastu. Om Hoyoga Namastu Namo Sidang. Suksma majang paling pengantar acara antuk galah sanek diberin dewa didiang. Jero kubayan lan jero putus sani sampun meraga suci. Kairing antuk jero mangku kayangan desa sani subakdin didiang. Majang ring Majelis Salitan Kecamatan Kubu sani singgihan didiang Bapak Perbekel Gianyar Barat, Kemiwah Bapak Babinsa Babin Kadimas sani wangiang didiang, yang mulia jero pendesa sani wangiang didiang, prajuru makesami taler sani sampun persida rauh sani wangiang didiang. Majang ring didiang jero kepala wilayah kawi jero Banjar Dinas, ajang ring didiang jero Banjar Adat sani sampun persida rauh taler sani wangiang didiang. Bapak Kepala Sekolah SMP sani taler para anggo panureksa paminat sareng sami para pakis dan sampun saking diki datang di mangga oleh payas niki wonten mewali niki mangga kita kepayasan ini dan sampun ayu ring lain mungkin dan mesin didiang para peminat maka sami dan sampun presiden alar ngajegang acara puniki sani suksemayang didiang. Sangkane langsung kerdewara nugrahe yang perama. Halo, cek. Inggih suk sama pisan inggian galah sane ketiba ring dewek titiang. Kewanten sedurunge raris ngalantur titiang nagingin api sane munggah ring kecap acara. Nenten lali raris titiang nunas ngelungsurang ring buk badan ide sangyang widiwasa. Aping kalih ring ide betara-betari sane munggah tedun iriki ring pura desa mawasanen api luwir sane kepari karamayang ring raina sane mangkin cide raris antar maduluran antuk uncarang puja pangastuti pengendali umat. Om Swastiastu. Ring dani jero kebayan aping kalih ring jero putus arauh ring jero mangku tri kayangan lan kayangan desa sane dahat suciang titiang ring manah sane dahat kesumayang titiang tinggi yang mulia Bendesa Alitan Kecamatan Kubu ring dane jero Perbekel Desa Gianyar Barat aler sane wangiang titiang ring dane Babin Kadimas Babinsa Desa Gianyar Barat aler sane wangiang titiang ring dane penyuluh bahasa Bali Desa Gianyar Barat aler sane wangiang titiang ring tawi ring lian Banjar Adat sejebak desa adat Munti Gunung sane sampun parsida ngerauhin uleman ring raina mangkin aler sane wangiang titiang ring Manggalaning SD SMP sane sampun parsida mendampingi
alit-alit nyane haler sane wangyang titiang ring angge ulu apat lian tempek pecalang haler kumati sane wangyang titiang ring paiketan kerama istri desa adat Munti Gunung sane wangyang titiang ring angge perjuru asapun iket haler ring dane angge tim panurekse sane taler wangyang titiang ring alit-alit ring pakis asapun iket taler ring prejuru sane ngemiletin wimbe kare ring bulan bahasa Bali sane kaping pitu iriki taler sane wangyang titiang mawa sane raris rasa angayu bagianing manah titiang inake bendesa adat Munti Gunung riantukan ring galah raina sane mangkin ring suber dewasa sane secara kliwon warah landep ring ketekan pinanggal 22 Februari warse kalih talis lae mawasana desa adat Munti Gunung sampun paresideraris ngewentenang ngemargiang inggih punika bulan bahasa Bali sane kaping pitu sane membantang jagat kerti jagre hite samaste. Nah untuk punika raris ringgalah sekadi mangkin titiang puniki wantah side ngaturang suk semaning manah ring para ulaman sami utamanya ne puniki ring majelis alitan sane warsa lintang indik ngewetenang parikrama sekadi niki kerauhin oleh triangge saking bage petengan sane kalih warsa punika san dwaning akeh desa adat sane ngemargiang bulan bahasa mawasana saking majelis alitan nenten sida sane ngerauhin sane mangkin sampun sida jero bendesa madya alitan rauh titiang puniki ngaturang suk semua haring singgidane sareng sinami napi sane sampun wau katur saking dane prawarta kekarya saking Manggala puniki kewentenan nyane wantah nyabran ngewarse patut pisan inggian bulan bahasa Bali puniki kemargiang nah sane mangkin puniki ring sejeroning bantang sane kambil puniki matiosan nah sane mangkin puniki ring warse kalih talis lae bantang sane kambil inggih puniki jagat kerti jagre hite samaste yang tegas nyane puniki secara bebas titiang puniki ngrauhang melantaran saking bulan bahasa Bali puniki para sideraris ngelimakang utawi ngeluwihang sewentenan ring indek punika bahasa aksara lan sastra nah antuk punika ngiring sampunang wanti-wanti sampunang wanah-wanah setate iraga eling ring indek kewentenan seni lan budaya inggih punika ring sejeroning bahasa Bali sastra Bali taler punika ring sejeroning aksara Bali titiang nunas puniki ring jero-jero pengingsir pemekas ring guru rupakan alit-alit sampuna ngaturine guru pengajian kewanten sane rares metu elingin mangde kewentenan bahasa sastra lan aksara Bali punika ring sekolah kemanten ngiring ring sejeroning punika ring pumahan durus yening pet prati punika nenten paritatas ring sejeroning nyurat aksara Bali punika wenten sane kewastanin ing ayah suksema ring kami penginter parikrama ini kalah sani ketiba ring titiang nanging sediurung titiang lagi ngelanturang utawi yang ngatur yereng demun nunda sice ring ide samyang pramakawi pemekas utari sani maligi ring tayangan ring desa adat Munti Gunung sapun dikenal ring terkawitan sami dumugi ring raine parikrama raine makin puniki side raris memargi antar labde karya side sidang don menerapan untuk ngaturang panganjeliman Om Swastiastu. Oke, tapi ngajeng ring dani jero kubayan jero saling untuk jero putus sane banget sucian lan batin tiang sapunika nala ring dani jero mangku sareng sami sane persida rawene mangkin sane banget kusuma yang tiang pemekas ring kane Rumekel Gianyar Barat kane banget murah yang tiang ring yang mulia jero benise ring Munti Gunung kane banget
muda yang tiang ataupun dikenal ring Dani yang Babinsa Babin Kadmas Kedesaan Tianyar Barat aneh banget awang yang tiang ring Dani penyuluh bahasa Bali dalar ring dan disambung presidennya ring aneh banget awang yang tiang Pemekas Perjuru Lu apa di ring di dalam